Yachaykichis tukuy qankunasman Diospaj munakuyninpi qallarisunchis kay programa de escuela sabática. Kay yachaqakuna anqapi yupayninqa kashan pesqa kay sábado 15 agosto killamanta. Titlontaj nishan chiqan parlay. Kunanqa mañakusunchis Dios manta allinta hap'akanapaj. Orakusunchis. Hanaq pachapi munasqa tatayku kunan mañarikamuyki qanman yanapanawaykupak kay tukuy yachaykunata umaykupi sunquykupi hap'ikunaykupaq. Bendeci tukuy wawasniykita pikunachus uyarimunku chayta ahinamanta astawan yachakunankupaq munakuyniykimanta. Tukuy yachaykunata umaykuman apamuwayku munasqaykiman hina. Chay tukuyta mañarikuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Colosenses anqapi hatun yupaynintaj kashan iskay huch'uyipaynintaj 15. Paypimin paqasqa kashan tukuy yachayniyuq kay chanta yuyayniyuq kay ima. Notapitaj nishan. Noqanchesqa rina tiyan nishan kaypiqa poqona tiyan. Chay cheqan hanaq pachamanta yachaypi maypichus noqanchis atinchis hap'eqayta. Noqanchis hap'eqasunchis mana hatunchakuspa astawanpis noqaqani huch'uy chay yachaypi payllapi noqaqa kawsakuni Dioslla noqataqa kawsayta qowan nispa hinamanta noqanchis hap'isunchis chay hanaq pachamanta yachayta. Sichus hatunchakusunchis mana hamunqachu noqanchesman chay yachayqa. Sichus noqanchis risunchis Diospaq palabranman mana hatunchakuspa yachachinawanpaq chantapis orakuspa noqa ñawirinaypaq Diospaq kamachinta palabranpi noqa hap'isaq hanaq pachamanta k'anchayta. Sichus noqamanta ñawirisaq Diospaq palabranta noqaqa qhawasaq mana sumaqtachu hap'eqasaq noqa nisaq kay mana sut'itachu qhawakun imaynata sut'ichasaq noqanchisqa orakuna tiyan mañakuna tiyan Dios sut'inchanqa chaytaqa chantaqa noqanchisqa sumaqta hap'eqasunchis. Kunan kutepiqa qhawarisunchis imaynachus Diospaq palabranqa kashan chiqan noqanchispaq. Imaynachus noqanchis ñawirina tiyan. Amén. Ñawpakaq tapukuytaj nishan ima kinsa kusastataq qillqasqa Tata Diospaq palabranpi kashan hap'inankupaq tukuy runas atencionta. Kay tapukuyta qusunchis Pastor Corsino. Pay kashan Santa Cruz llaqtapi. Oriente tukuy qankunapaq Tata Dios hatunmanta bendecisuchun tukuy piskunachus uyarinkichis mensajita kay medio necta. Munasqa hermanos, tiapuanchis Diospaq palabran chay pregunta tapukuyman hina nishan kunanqa ima cosastaq kashan chay 15 cosas tukuy runas noqanchis uyarinanchis tiyan y atención chorananchis tiyan. 15 cosas nin Diospaq palabran pega. Kay Timoteoman hinaqa nin tukuy noqanchis ocupakunanchis tiyan nin Diospaq palabranta leispa. O sea, Diospaq palabranmanta yachakuspa, Diospaq palabranmanta yachaspa cosas allin cosasta y chantapes yachaytawantaq runa masisninchista nan k'aminanchis tiyan chaqanyanta purinankupaq exhortananchis tiyan nin runa masisninchista
paykunapis Diospa palabranman hina kawsanankupaq. Y chaymantapis nin yachachinanchis tiyan 15 cosas. Diospa palabranpi ocupasqa kananchis tiyan. Diospa palabran wan noqanchis k'aminanchis tiyan runasta, chaqanta purinankupaq, chaqanta kawsanankupaq, allinta kawsanankupaq, chaqanta parlanankupaq, chaqanta piensanankupaq y tata Diosta servinankupaq. Chaymanta k'amina tiyan, chantapis yachachina tiyan wakin mana yachankuchu. Entonces, anchay 15 cosas mana qonqananchis tiyan. Diospa palabranta leinanchis tiyan personalmente. Chaymanta nin runasta k'aminanchis tiyan chaqanta kawsanankupaq. Y chaymanta nin runasman yachachinanchis tiyan Diospaq munakuyninmanta. Anchay nin kay Diospaq palabran kay lección 5 primero tapukuyman hinaqa munasqa hermanos. Dios bendecisuchon tukuy qankunata noqanchispis ocupakuna kachun Diospa palabranpi chaqanta kawsaspa yanapaspa runasta tukuy runa masisninchista. Amén. Pachi Pastor Corsino allin kutichishqaykimanta kay tapukuyta napaykamukichis tukuy pichus uyarimushanku Santa Cruz llaqtamanta. Iskay tapukuytaq nishan ima yuyaykunatataq willararqanku pikunachus hap'ikuqkuna hanaq pachamanta kamachiyta. Kay tapukuyta qosunchis Pastor Demetrio pay kashan Cochabamba llaqtapi. Kay iskaykaq tapukuypiqa nishawanchik nuqanchik tata Diosmanta hap'ikunchik chay palabranta yachakunchik chaytaqa nuqanchikqa hap'ikunchik y haywarinanchik tiyan runa masisninchikman yachachinanchik tiyan chayrayku niwanchik tata Diospaq palabranpiqa hinamanta nirishawanchik kay Tito libropiqa kay huch'y chaylayninpi huch'y t'aqayninpi niswanman hisq'unkaq chaypiqa niwanchik hinamanta. Chiqa kaq palabrata yachaqakusqaymanta ch'ipakunay tiyan. Chiqa kaq palabranmanta yachakusqaymanta chaymanta ch'ipakunay tiyan. Mana kacharikunaychu tiyan. Chayman sujitakunay tiyan. Hinata nisharqa kay hermano Tito, ¿ve? Tata Diosqa hinata yachachin. Kunantaq nillanta hinamanta hinamanta chiqa yachachiwan hermanosta kallpachayta atinaypaq. Hinamanta hermanosta kallpachayta atinaypaq. Primeroqa nuqa sumaqta hap'ikunay tiyan tata Dios palabranta. Primeroqa nuqa sumaqta yachaqanay tiyan tata Dios palabranta. Y sumaq sinch'isanay tiyan. Y kunan chaymantataq chayta yachachinay tiyan. Y wawqi masisniyman, panakunaman, paykunaman ñañasniyman, paykunaman yachachinay tiyan, ¿ve? O runa masiyman yachachinay tiyan. Kunanqa niwanchik hinata. Hermanosta, kallpachayta atinaypaq. Hinallataq churanakuqkunatapis pantasqankuta riparachinaypaq. Hinallataq churanakuqkunatapis o pantasqa kashanku chaykunatapis riparachinaypaq. Mana nuqa sumaq sinch'i tata Dios palabranta yachasaqchu chayqa. Imaynata nuqa riparachisaqri. Nuqapis tal vez pantasqallata kashayman. Chaypaqqa nuqaraq primero sumaqta ñawirinay tiyan tata Diospaq palabranta. Qhawarinay tiyan. Riparachinaypaq runa masita por ahí pantayman rishan. Por ahí chinkayman rishan. Por ahí nina laurayman rishan. Chaymanta kutirichimunay tiyan. Entonces chayta niwanchik kay tata Diospaq palabranqa sumaqmanta riparachinanchikpaq. Hinallataq riparachikunapaq paypis sumaq sinch'isayananpaq y wiñay kawsayman yaykunanchikpaq. Y wiñaypaq kawsanapaq.
Entonces chayta nishawanchik kay tata Diospaj palabran kay iskaykaq tapukuy kay chayraykunin castellanopiqa nin la palabra fiel. Tata Diospaj palabranqa chiqampuni kashan. Tata Diospaj palabrantaqa sumaqtapuni noqanchikqa mikhurina kashan misk'ita chay musuq t'ant'ata. Ichantapis noqanchikqa primeroqa lechita upyarqanchik. Kunantaqri sumaqta khamurina tiyan chay tal vez mikhuykurina tiyan amaña sapakuti hinata lechillata uhyanachu kachun sinoqa noqanchikqa mikhurina kachun alli mikhunasta icha alli mikhuna kashan Tata Diospaj palabra chantap nillawanchikpuni kay Tata Dios palabranqa hinamanta wakichikuna kashan wiñay kawsaypaq ichanta wakichikuytamantaqri a veces kanqa hatuchiq pruebas chay pruebas chay tribulaciones chay unquykuna tukuy chaykunataqa tukuy sunquwan noqanchikqa hap'iqana tiyan ichantapas nillawanchikta chayqa astawan noqanchikta kallpachawanchik mana pruebas tiyan mana nima kanchayqa imaynata kallpachakusumri chaykunaqa astawan kallpachikunapaq astawan Señor ninchik Jesusta mask'anapaq chayraykunin chayqa wiñay kawsaypaq wakichishawanchik tukuy q'upa qhipakushan pero tukuy limpu chawashanchik aynata Espíritu Santo llank'ashan noqanchikwan Tata Dios bendecichun palabranta hermano hermana amigo uyarimuq Tata Dios manta ama kacharikunachu kachun ni mayqa Tata Diospaq palabranta noqanchik sapap'unchay mikhuna kachun kay musuq t'antata. Bendiciones, hermanos, hermanas. Pachi, Pastor Demetrio, allin kutichishqaykimanta, kay tapukuyta napaykamunkichis tukuy pichus uyarimushanku, Cochabamba llaqtamanta. Kinsa tapukuytaq nishan. Imamantaq kutichin, haqay, hanaq, pachamanta yachay, pikunachus hap'ikuqkunata, kay tapukuyta qosunchis hermano Juan. Paykashan llallawa llaqtapi chaymanta kutichimunqa qhawarikusunchik kay Tito p'ankapi hatun kaq iskay huch'uy kaqninpi qanchis kay hinamanta nimi qan kikiykipi tukuy imapi allin kawsayniykita rikuchiy yachanankupaq qan hina allinta kawsakuyta yachachishqaspaqqa yachachiy chiqan sunquwan mana pukllakuspa hinallachu. Kaypiqa nishawanchis Tata Dios apóstol Pablowanqa nin imayna nuqanchik Tata Diospata yachayninta kawsayninpis rikuchisunman nin kananchik kasaspa sumaq ejemplo. Nuqanchik kananchik nin sumaq ejemplo runaqa sumaqta rikunawanchik tiyan. Chanta nin chiqan obrasta ruwananchik tiyan. Chiqan mana imallatapis sino maychus chiqan obras Tata Dios hina y chay chiqan obraspi nuqanchik kawsakunanchik tiyan sapa hermano, sapa hermana. Chayta niwanchik chayrayku nuqanchik kaypiqa sapa día nuqanchis Tata Diosmanta participananchik tiyan tukuy imata. Sapatilla nuqanchik Tata Diosmanta nin vidanta copiakunanchik tiyan kawsayninchispi. Señor Jesucristopata carácternin kanan tiyan sunqunchikpi kawsayninchispi nuqanchikpata nin hermanos. Chayqa nuqanchistaqa cambiawasunchik. Chayqa chiqanta pusawasunchik. Chiqanta nuqanchiktaqa kayñanpi purichiwasunchik. Chayrayku nin kaypiqa siempre Tata Diosqa aconsejawanchik sapa día nuqanchik tukuy imapi kay huchata pensinanchik tiyan. Huchaqa tukuy imapi a veces rikhukun pero sapa día nin chayta nuqanchik pensinanchik tiyan. Mana nuqanchikqa cuerpunchikpiqa huchawan pensichikunanchikta sino huchata pensinanchik tiyan. Charay chanta si nuqanchik kay chiqanñanpi purikusun chiqanta riqsun chayqa Tata Diospata ángeles nin nuqanchiktaqa sapa día yanapawasunchis payqa nuqanchikwan junto purikunqa tukuy imapi
pero chayqanin imaynapi huchamanta apartakuqtinchik. Chayrayku Satanasqa nin laqapi hina hamunqa, pero chayta vencinapaq imata necesitanchik, imata payta tipanapaq necesitanchik, kaypi nishan Tata Diospaqqa nuqanchispaq nin Espíritu Santoqa huk muru hina huqarinqa nin mana Satanás urmachinawanchispaq, ashtawan payqa cuidakuwasunchik. Chayrayku hermanos sapawaq kankunamanta sumaqta ruwaychis, sumaq purikuychis, mana kaypiyqa nishani nuqanchikqa pukllakuspa hina, sino sumaq soldado hina chiqanta ruwaspa hina nin nuqanchik kay ñanpi shayakunanchik tiyan. Y Tata Dios yanapawasunchu sumaq kay obra ruwanapaq, hermanos, sumaq kay nuqanchikta runa qhawaspaqa Jesusta rikunankupaq. Chayqa pero Tata Diosmanta mañakuna chay kallpata y chayman hina purikunanchikpaq, chayman hina taskikunanchikpaq. Amén, hermano. Pachi hermano Juan, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Napaykamuykichis tukuy pichus uyarimushanku haqay llallawa llaqtamanta. Tawa tapukuytaq nishan, ima ruwaytaq chay pata kamachiymanta kanantiyan nuqanchikpi. Kunanqa kutichisunchis kay tawa tapukuyta Tito p'anqapi hatuyupaynintaq kashan ishkay, huch'uyupaynintaq kashan qanchis. Tukuy imachus ruwasqayqiqa yachayta qochun. Yachachisqayki chayqan sonqowan chanta mana pukllakuspa hinallachu kasqanta. Tapukuytaq nishan, ima ruwaytaq tata kamachiymanta kanantiyan nuqanchikpi. Nuqanchisqa ruwananchis tiyan, hap'iqananchis tiyan, mana pukllakuspa nishan kaypiqa. Integridad kanantiyan nuqanchispi. Nuqanchisqa hap'iqashanchis hanaq pachamanta yachayta haqayman ripunapaq. Chayraykutaq nishawanchis. Ama pukllakuspa tukuy sonqowan chay yachaytaqa hap'iqakuna tiyan. Chantapis yachachina tiyan waqkunaman. Notapitaq nishan, kay yachachiyqa kashan sumaq llank'ay kawsayninchikpi. Chanta hap'inapaq kay chiqan yachachiyta nuqanchispi kanantiyan kay hanaq pachamanta yachay. Kayqa hamushan Diosmanta nuqanchisman. Chayta ruwana tiyan nuqanchisqa. Chay kamachiyta hap'iqana tiyan mana pukllakuspa munakuywan tukuy sonqowan. Chayqa nuqanchispiqa llank'anqa kawsayninchikpi. Amén. Pisqa tapukuytaq nishan, imaynataq chay sumaq willakuy Tata Diospaqta chanta qhatikuqkunapaqtaq pusay waqkuna runapaq. Kay tapukuyta qosunchis hermano Guido, pay kashan haqay Mendoza llaqtapi. Chaymanta kutichimunqa. Pachi hermano Richard. Imaynalla munasqa hermanos, napaykamuykichis Dios tatanchispaqta sutinpi. Kunanqa kay phishqa kaq tapukuyta kutichisunchis. Bibliaqa niwanchik imaynatachus Dios tatanchis Moisesta nisqa. Porque pueblo de Israelqa Egiptopi kasharqa. Esclavos karqanku haqaypiqa. Chaypiqa yaninmanta Dios tatanchispaqta tukuy ripurqanku, apartakusqanku. Porque haqaypiqa ashka ídolos karqa. Llank'aypis ashka karqa. Tukuy qunqakusqanku Dios tatanchispaqtaqa. Pero Dios tatanchisqa mana qunqasqachu pueblontaqa. Chayrayku Moisesta mandasqa urquy kay puebluyta chaymanta nisqa. Y Moisesqa kasusqa Dios tatanchisman. Chantaqa Israel lluqsiqtinqa Dios tatanchik nisqa kaytaqa. Ahina Biblia niwanchis.
Chantaqa yachachiy paykunamanqa kay kamachiykunayta y rikuchiy yantaqa maytachuq purinqanku, imatachuq ruwanqanku. Ahinata uqtawan Diostatanchik ñuqanchikman pichus Diostataman riqsinchis niwanchik rikuchiychis yanta. Yachachiychis paykunaman pichus mana yachanku. Porque ashka runas chinkasqa kashanku kay mundopiqa, kay mundo laqhapi. Chaymanqa k'anchayta apana Jesucristuman presentana yachachina. Porque ahinata Jesucristoqa kay mundopi kaqqa ruwasqa tukuy runaman yachachirqa payqa. Tukuy runa hamurqanku, paytaq yachachirqa. Chanta ahinata discipulosman mandasqa yachachiychis, bautizaychis. Ahinata tukuy ñuqanchisman hermanos, Diostatanchis mandawanchis. Imatachus Diostatanchis niwanchis, chayta ruwana hermanos. Pachi, hermano Guido, allin kutichishqaykimanta kay tapukuyta napaykumikichis tukuy pichus uyarimushanku haqay Argentina suyumanta. Suqta kaq tapukuytaq nishan ima ruwaykunatataq kashan tukuy runaspi chay Diospaq yachaynin haywasqanmanta kay tapukuyta qosunchis hermana Ángela. Pay kashan Santa Cruz llaqtapi. Tukuypaq saludo aparichimaykichis kay Santa Cruz llaqtamanta. Watikmanta kay paqarinpi leerisunchis, qhawarisunchis kay leccionninchis kay sabadopaq tukawanchis, kay suqta watukuy ahinata nishawanchis. Imataq responsabilidadninchis kashan tukuy runaspata chay Tata Diosmanta yachaqakuytawan rin nin kaypiqa. Dios yachachiwasqanchis nin uq dia ñuqanchispis shamusqanchis Tata Diosman, entonces kunan yachaytawanta mayqintaq kunan ñuqanchispaq deberninchis cumplinanchis kashan. Diospaq palabranman hina kay Deuteronomio libropi capítulo tawapi versiculota hisp'un kashan anchaypitaq nishan yachachinanchista wawasman y wawasninman. Entonces chay kashan ñuqanchispaq responsabilidadninchis, deberninchis ñuqanchisqa y Tata Diospaq munakuyninta yachaytawan ñuqanchisqa yachachinanchis tiyan runa masinchisman, vecinosman, familiaman, wawasman, wawasninman. Entonces chay ñuqanchispaq responsabilidadninchis kashan yachachiy. Chayantapis kay notaman hinaqa nin ahinata. Tata Diosqa kapurqa nin uq propósito quy yachayta Diospaq principion nisninmanta nin chay Tata Diospaq leyninmanta imachus chay principios chaykunamanta chay reino nin imanaqtaq pueblon niqta nin, pueblon niqta paykuna nin revelanankupaq chay dichos principiosta nin kawsayninkupi caracterninkuniqta nin chayta contemplamuspataq contemplanqanku nin Tata Diospaq chay munakuyninta chay misericordianta, justicianta, chay hatun munakuyninta chayta ñuqanchis iglesia hina revelananchis kashan runaman, rikuchinanchis kashan Tata Diospaq munakuyninta, kasuyta chay chunka kamachiyninta ñuqanchis kasuspa runa masinchispis qhawawasun entonces ejemplo kananchis tiyan. Ñuqanchis niqta paykunapish maychika runapis convirtikunanku kashan hermanos, porque kawsayninchista qhawaspa y paykunapis qhawariytawan atisunman ñuqanchisqa k'anchay kayta kay mundupi yachachiyta. Entonces chayta nishan Diospaq palabran kay suqta watukuypi hermanos, entonces ñuqanchispaq deberninchis responsabilidadninchisqa yachachiy,
yachachinanchis tiyan tukuy runasman, runa masinchisman Tata Dios munakuyninmanta leyninta hallch'anankuta tukuy imatachis nishawanchis kay palabranpi chayraykuta nin Tata Dios palabranqa hallch'akuy hallch'ay almaykita nin usqhayllata amata qunqankichu nin imachus ñawisniyki rikurqa manchay Tata Dios munakuyninta poderninta ama qunqaspa sapa dia paypi kasuspa kawsay nin sunquykita ama apartankichu chay llanninmanta nishanmi entonces ahinata niriwanchis hermanos kaypiqa nuqanchispaq responsabilidad deberninchis tukuy Tata Diospaq wawasnin yachachinanchis kashanpichus mana riqsin chantapis familianchisman, wawasninman nin. Ahina hermanos. Pachi hermana Ángela, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Qanchis kaq tapukuytaq nishan mayqinqaq kawsayninchikta hunt'a kanan tiyan chay hanaq pacha yachaykunawan kay tapukuyta qusunchis hermano Narciso pay kashan Caranavi llaqtapi. Munasqa hermanosni hatun napaykuy kachun tukuy qankunapaq y kunan kutichisunchik kay tukukuy tapukuyta qanchis tapukuyta willashawanchik kay Deuteronomios anqapi hatun yupaynin kashan chunka uqniyuq huch'uy yupaynin kashan pusaq qanchis niyuqmanta pusaq hisq'unniyuq kama ahinata Tata Diospaq parlayninqa niwanchik chayrayku churaychik kay parlasqasniyta sunquykichik ukhupi y almaykichikpi y wataychik ñawpa qaykichikman makiykichikman y ñawiykichikpaq ñawpa qinman y willaychik yachachiychik tukuy wawasniykiman parlaspa kay tukuy yachachisqaymanta urakuychik wasipi purishaspa ñanñapi urakuychik manaraq puñuykushaspa urakuychik y hatarikuytawan urakullaychiktaq ahinata Tata Diospaq palabranqa parlawanchik kay kutipi y notapi niwanchik Tata Diosqa mana munanchu iskay sunqu payta qatikunanchik mana uq partillatachu payqa munan mana chayqa tukuy sunqunchikta tukuy kawsayninchikta payqa munan ahinamanta nuqanchik paypaq wakichinanchik tiyan sunqunchikta ñawinchikta makinchikta tukuy cuerpota payqa munan llimphuchasqa kananta chayrayku nuqanchik Tata Diosta munakuanchik kay hatun iskay kaq yachachiykuna Jesucristo nirqa chayqa kashan Tata Diosta munakuy tukuy sunquykiwan tukuy almaykiwan y tukuy kallpaykiwan iskay kaqtaq kashan runa masiykita munakuy tukuy sunquykiwan imaynatacha qan munakunki ahinata Tata Dios yanapawasuchun ahinamanta tukuy kawsayninchikta tukuy cuerpunchikta paypaq preparanata amén. Pachi hermano Narciso allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta napaykamunkichis tukuy qankunasman pichus uyarimushankichis haqay Caranavi chantapis Lapas llaqtamanta hinamanta tukunchis qhawariyta kay yachaqakunata kunanqa yachanchikña maypichus Diospaq palabranqa kashan nuqanchispaq kallpata hap'inanchikpaq kawsayninchikpi tukuy pichus mask'anku mana hatunchakuspa qayqa quwanchis hanaq pachamanta yachayta nuqanchisqa mañakunanchis tiyan oracionwan mana phuqllakuspa hastawanpis nuqanchispi kanan tiyan integridad chaypi Diospaq bendicionqa hamunqa askha nuqanchispaq allin kachun qankunapaq amén. Munasqa tatay qan kashanki haqay hanaq pachapi chaymanta uyarimunki tukuy wawasniykita tatay kunan kutipi mañakuyki chay yachakuyta maypichus qanmanta hamushan qanllapi tiyan chaykunaqa wawasniykita
yanapay tatay kallpachay Espíritu Santuykita kachamuy llank'ananpaq sunquykupi tatay angelesnikitataq kachamuy hark'akunanpaq tukuy wawasniykita qanllapi salvacionqa kashan nuqayku atinikuyku qanman tatay perdonawaykutaq tukuy huchaykumanta kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén.